Samakhosi ngicela baba Shembe oyingcelo ngikhuluma ngezinto ezibili kule nkonzo yesabatha amanazareth akuyingozi singaba baningi sibelwa ngapha umnazareth akuyingozi manazareth izolo besiphethe i-truck leka baba sifune ukuthi yochitha uDodo Sentabeni angizokhuluma ngendaba yeBhayibheli nenkonzo ngizokhuluma ngento nje umuntu ehlele ekhaya kubo izolo besama nenqola leka baba sifuna i-dumping site silokhu sesisikhathi sikufuna lokho nangonyawo phezulu sikufuna lento yena ngifikisela ngosizi emva kwalezi inkumbi zikade zila entabeni sekhanjiwe kusala lapha entabeni ukukhala abanombani ukungcola kusokhona kusokumangalisa
Ngeke ngisibuze inkosi ukuthi sizama sehluleka. Ngizibuza ukuthi umningazi wazi zonke izinto wayidala. Uthini mase bekhala abantu ngathi? Lezi ibusi esukade sinika zona siyazi manje ziyafika emakhaya zonke. Izolo kwenza into enkulu manazetha. Engeze ngabona ukuthi uNkulunkulu wesithando. Uma besemhlabeni sikhuluma ndaba ukuthi sikhuluma ngecommercial. Bese izolo kwi-breakthrough ukuthi sibona ukuthi kuyaqala kancane ukudonsa omkhulu. Imoto yenkampani esesonto iyahamba yodaba imoto efanele ukuthi yokwenza umsebenzi ifanele suitable ukuthi wenze lo msebenzi. I-construction yemoto emele ukuthi yenze lo msebenzi okuchaza ukuthi umnyombo okuya phambili nokwenza izinto ushembu ubekile phakathi kwethu. Ilapho la ngikhona. Uma sesihambile eManazaretha kusela imgodi entabeni kuphuka inkomo zabala kulomhlaba. Sesihambile entabeni kunomthangala yongcolo. Kuhamba kanjani lapho? Kuhamba kanjani? Ngiyalibona izwi lenkosi sifike phezu kwethu konke ngiyabona. Kuhamba kanjani lapho eManazaretha? Kulungile yini makunjalo? Imfundiso nihamba kahle? Ithi le ncwadi la ekhaya ethi uyiphatha kahle indlela konjuko zakho ezokwena ngebhubhu. Ithi lo ncwadi. Kungabe isena indawo? Ikhona lento enzima eNazarethini. Uyamkhumbula uSamson elinye eNazaretha labaIsrael. Laba eNazaretha kakhulu. Labona izona zonke into nomhlaba libona. Kodwa ngelela ngalibanga eNazaretha kwaphuma umehlo. Qombe amehlo la hamba ngasela amehlo. UNazaretha buyingozi eNazaretha. Abuna ukuthi sibaningi. Bufuna umuntu ngamunye ahlulelwe njengemsebenzi yakhe. Sikhumbule baba ngoba uShembe ukhuluma izinto ezijulile entabeni lapha ngolesihlanu kube ngalendaba. Kodwa ngamangala emva kwaloko abantu abaholi bakhuluma into efambene nekhulu uShembe. Khona akaphelele leziki. Sebenza ukuthi abantu bathuke beyileyo ngalento uqake ukuthi awu. Kanti siyabula siyakhona. Siyabula siyakhona. Isihloko sesibili ngizokhuluma ngaso esobuholi. Esokuqala lesi angaqeda ukubonga kodwa ngifuna umbeke wekhoma nje ukuthi ngizokhuluma ngobuholi. Sokukhuluma ngobuholi ezingeni lasekhaya kini, enkomeni, esikoleni, emsebenzini, ebukhosini mayinkosi, yes. Mo principal, mo uthisha omkhulu, uphinde futhi ube imeya, uphinde futhi umongameli. Ube yona yonke le nenkulu esemhlabeni. Ufike khona ufike uhlale phambili. Uphathe bonke lento aba 1000 amamiliyoni. Kodwa awuze improve ngalutho ngokuthi umholi. Akhonto labantu abangemva kwakho bonke bahlanta kakhulu. Kodwa wena awuze improve ukuthi manje uhleli phezulu kwabo bakwazi ukusebenza kuya phambili. Zibukele lezi zinto baholi, bafundisi bakithi zibukele lezi zinto. Ulimi ligade. Ngoba ulingeziwe ukuthi udestroy. Unikazela ukuthi wakhe. Unkosikazi ekhaya ethathiwe kukhamba iminyaka afika abe yichief lapha ekhaya ephathe ekhaya. Kodwa akaze improve ukuthi abe muhle, abe dynamic, akhombisa izinto ezintsha ukuthi uyena umholi nezingane zibonekene. Izingane meze lezikhuphuka zifike zime ngemva kwakhe, zingabi nandlela icebo lokuhlakanipha ngoba sezimikene akaze improve yena. Uloko abe lesidondwane sokuthathwa nje eshadile kwaba yileyo nto azali izingane kwaphela kanjani. Lapha ebuholini ukuchaza ukuthini ebuholini? Ebuholini ukuchaza ukuthi usufika endaweni la kufanele khona udemonstrate ukuthi unengqondo. Ungadestroy izinto ngemva kwakho abantu bonke bami bangazi kuya phambili ngoba unomholi. Awuze improve. Mawabona standard 2, uno-standard 2 for 20 years. Labantu abaholayo banama degree nga3. Wena uvimbile lapha ngaphambili. Akho nto udemonstrate ukuthi umholi abantu bayakhula ngenxa yokuthi khona yabaholi. Zamani bazalwane maseni kwele emuva baholi besonto
kungaze kusumba babe ngenyaka uboye nomemeza ama-account amenze yonke into kanti abaholi benzani kanti benzani abaholi yini into abayenzayo abaholi inini lapho ecabanga khona ngobuholi ubuholi bulimaza abantu abaningi eManazaretha baningi abantu abelemeze ubuholi kungcono khona uma ulapho badidiyele emuva masuhola usenkingeni impela ngoba kufuneka lento oyimeke ukuthi umholi uholo kushonile ngojabulile ukuthi khona wenzile ezothuthukisa labantu baholayo uthe umhlangano noma unokuhlupheka endleleni ngahlala kaningi ngibuye ngiphume ngithi ngiyangena home singangeneki ngicabanga nje ukuthi kambe yini i-contribution yami kulokuthi umhlangano ungabi muhle yini i-contribution yami yenza ukuthi izinto zingahambi kahle ngenzeni yini empumelelo ngenzile eMnazarethini njengoba ngumfundisi eminyaka mingaka nje yini engiyenzile yini engakhonjwa uma ngiwaphansi manje ukuthi ngayenza ikade indaba obuholi ayiyona indaba ukuthi ugqanyiswe into ukuthi uqale phansi ubuyele emuva musumuholi abantu bahambe phezu kwakho ngoba usendimeni yokuthi uzobuzwa ukuthi wenzeni kuzofuna ukhomba ukuthi wenzeni abaholi bonke ngikhuluma ngabaholi bonke abekho emashiyayo noma ungabe nobani ube uhola abantu bonke sizwe singaka ubusuhlala phezu kwabantu akho nto yenzayo abantu abazokutusa ngayo ukuthi uwe phambili nawe yenzayo wenzela wena awenzeli labantu baholayo lithile ligama lokuhola leadership lithile likhuluma kanjani ligama silisebenzisani ligama lokuhola ukuthi singabaholi inini la sibona khona umsebenzi sicorrect noma sesisho ukuthi lokusikwenzile lokhu kusihlulile lokhu sokuzama ngonyawola la yini pho abantu abaningi bathanda kwabaholi yini abantu kuzokushonelanga nala into abeni ufuna ukuba abaholi bafuna babefundisa yini abayenza abasebe babafundisa eningikhombise into asebenzile kona ukufunda ukuthi umfundisi kukhona isikhathi ukufundwa ngaso ukuthi umuntu ashilo igama leshukuthini ukuthi umfundisi angikhulumi ngobufundisi ngikhuluma ngobuholi ufundisi ukuthi ngimjwayela ngumfundisi kodwa ngikhuluma ngobuholi angisho ubufundisi ngikhuluma ngobuholi inini lobuholi lesibusebenzisa khona ngoba ubuholi buyingxenye yokulelela uNkulunkulu asebenze into zakhe emhlabeni ubuholi ligama lobuholi liyingxenye ukuthi uNkulunkulu adlulisele kuwena ukuze kusebenze izinto zakhe kubantu bakhe inini lathola ucabanga khona ufekile ukuthi wazi ukuthi lento engiphetheyo akusiyona yami makabe kuyinto yoba umkhulu bakho nababenikiwe wenzeni wena ngegama lokuthi umholi abantu bonke bayakhala ngawe makulapha emakhaya njengoba umuntu asemakhaya emele emabhoqweni usubeka abantu ngeziza ngemali kodwa unalungela nalomhlaba lo babona ngemali kuwo ungafika uqoshwa uhulumeni akususe wena qobo lwakho le mali engawoyithathayo iziza sizokuthena umuntu oyedwa uthi uyithengisa kubantu abaningi uzofika uthini la kuyiwa khona inkolo eManazarethha kungabi liya la ethempeli akube inkolo lasihamba khona emahlathini senze izinto ezahlukile esiyibonayo ukuthi ziyakwanelisa nawe uNkulunkulu uzokukhumbula yini le ukuthi umuntu abe umholi iminyaka izibe u30 kodwa akho lutho njengalikhomba abantu bonke bamile balendele ukuthi uzabuye eoffice la yekho khona abuye eoffice engaphethe lutho mephethe iphozi lakadinga liphuze libeke phansi akhulume nabo abatshayeli ahambe ngayo apheze azaqede engabaniki ngibuza abaholi bebele emuva abangizwela ukuthi ngitheni na kulungile manje ngangizwanga ikhona inkinga kodwa nizongena enkingeni uyabona kule minyaka njengamanje senizongena enkingeni buka ningahle iminyaka ukuthi imkanjani ibukuse seningahle iminyaka ukuthi yenzani iminyaka kwenzakalani phambi kwenu usuku nosuku kwenzakalani bayokhala abantu abangemva kwenu ethempelini mushumayeli bokhala abangemva kwakho
kuthola ukuthi noma yini yenzayo ozobe hamba ekhala noma usuhleli wedwa uhleli khona bakhalise ukuthi into yenzayo kuyona uthunywa noshembe wenze kwakho bayokhala abantu umfundisi zama la ukhona bakhala kuzwakale emazulwini ukuthi wena noma ukhona loba umfundisi nje uyabacinezela akho la lawo abakhombisa khona izinto ezintsha nezokufunda bafunde ukuthi unazetha buhle ngokuthi wenza ukuthi ufake ijazi awubheka namhlanje ngifake leli linjani mbala ngwazi nami ngiyiphele nje Nkosi yami ingangihleki noma ngangilingani mhlawumbe ukukhulu ngaphezulu kwami ngiphiwe kusho mhlawumbe khona kodwa engakwenza ukuhle ngoba nami ngiphiwe lo ngufakile yenzani izinto ezinhle noma ngingajabula ukuthi ngikhuluma kanjalo kodwa ngiqondile lokho into engiqondile mana zathi nginosizo ukuthi sasaba kangaka kodwa sangaba creative yini sabe creative mana zathi phela singaphezulu kwahulumeni manje thina yini sabe creative inhlobona ukukholwa lethi asilambe singabe namqondo okwenza izinto iyona inkolo ekhuluma ngayilanga ukuthi so izinto ofezizenzele thina iyona noma singayeni senza la abantu abagcwele yonke abamana zetha yini ningabe creative njengoba inamba ingaka nje kuzoba nini khona la nizokwenza khona izinto eyishophe ukuthi izwi kaNkulunkulu niyalizwa lingenile kina niyalisebenzisa sengishilo ke ngithi izolo ngingabuka into mbele enkulu lapha lento ingenzeka bangibuze laba ukuthi wana manga benginamisa ukuthi ngibona itruck ethengela inkosi phambi kwami ngibhekile design ngendlela ehlukile namatruck inkosi esayothenga ngayibuka yaze yacathula yaze yafika lapha kanti bese ngibona ngokuphele ukuthi sasizama ngayo sicela enkosini namhlanje ngena nje direct ngene site kahulumeni la ngakho khona truck enye abantu abamnyama iyakhona indlela is a direction ukhombisa abantu ukuthi mawubahola abantu noma sale bevuthuluka bona kodwa bakhombisile indlela abantu uzama ukukhuluma ngalo angikhulumi ngathi ngikhuluma ngoshebe unyazo phambi kwethu ziningi baba izinto asezenzile phambi kwethu ziningi ngize ngishaya uva ukuthi siyofastini masithi silambile la kuyakhona ngoba izinto asikhombisa zona ziyadida ikhanda ni uhleli nanje usuku baba izinto akutshena zona zidida ikhanda ini la sothetha khona isinyathelo sokuya phambili mhlawumbe kungenzeka ukuthi khona lento kuthiwa mhlawumbe sidalele ukuthi sisibusa ngazi kahle angikholwa kodwa mina ilokho ngibona mina ukuthi sinento nje ethanda uba ingabe inhlendlezweni yokuzonda ngikhuluma ngobuholi bantwana benkosi futhi le nkonzo ngiyazi kahle thina wonke umuntu okhona la omuholi maye ngamthinta izofika imthinta ekhaya esekhaya ngoba uzothi uyabona ingala abuke nendaba beka abantu ebakhokhisa ka10 abantu bashintshanise umholi uyizo akekho engazomudla la basenemakhaya into ngisho noma uzothi besika abonga ukuthi verse uyinkinga ngoba ingane zakhe izimile ngoba naye lo abo standard 1 akho improvement ayizile uvime nje ukuthi la ngingene indo emunye magodi lapha ekhaya akukho unye nale ngane ayifundisa lokho izofika kumina futhi nayifuna ukwenza lokho ingafuni inhlobo nginyakaze ngoba yafunda ekhaya ukuthi nini akuyavimba inini la nizokwenza khona izinto ezisibone zokukhula ngeseni lezo zinto ahleka amakhuzana ngiyeza kunini mafethu kunzima ukuthi uNkulunkulu ahlala iminyaka 120 phakathi kwethu kodwa singakwazi uba simuzwe kahle ukuthi athi kuzofika uhulumeni umusha siubona ufika sitshena wena ukusekude ekanye nimbekele nje ngoba ningiphathi laba ababo politicians ngo-1952 inkosi ilanga yakhuluma into engazange ikhulunywe umuntu emhlabeni ikhuluma ngabantu abathunywa amakhosi phesheya ithi ikhuluma eyasemzini wakazula ngifuna ukusho ngoba ngilandela kakhulu ngoba nomuntu owayekhona semunya ngesela
abanye labathi sinabo njalo nasentabeni besikogela sebashona kuthiwa yasukuma ngokumahlombe yahamba yale ivunga iyale ivunga yabuya athi batami bakade kukhuluma nantu abahambile abangaphandle bathunywa amakhosi ngaphandle sebehlangene nezizwe ngale bothi bebuya bobulala amakhosi babulala yonke into ngoba yonke into behambe bethunywe wona sebejikile akusambuze kwenzeke lokho into engichazayo ukuthi lapha ekhaya into ekhulunywa lapha ekhaya uyigade enkulu kakhulu into ekhulunywa lapha ekhaya mayethu baba uyakubusisa hambe uyothenga imoto ungafani nomuntu owangambona ngesenze emotweni kuyasetshenzwa unemoto encane yebo usiphethe kodwa ke manje asafuna abanye badlule usezuthenga ibhasi sikhona ngangisezemgwaqweni bakusetshenzwa emgwaqweni hawu noma eselapha phezulu akafuni ukuzwa lutho ila senamandla moya asafuna lutho ke manje meselapha hawu kanti kuphikelele dokwe khona na ingozi ukuthi ube yilida ekucinezela abanye abantu iba yilida abantu bebengoza ukuthi banikeza ama-ideas okubakhulisa ake ningitshela ukuthi lo ngahlala phambi kwenu ngangakhuluma into enganikhulisa nisale ningihleba kodwa ngeke ningitshela imehle kuba into engikhuluma nani iqonde nje ngqina yizwe ngo-1997 ngakhuluma nani Manazaretha entabeni eDlangasa ngathi kunina Manazaretha eke sizameni singene eThekwini sibheke ukuthi ke siwathola amabhilidi na ngoba izingane zethu nazi zigcwele lapha sezinama degree lezi izingane ziyafunda zifune kubantu abangahlangana noMnazaretha zifike ifunda izinto ezijulile ezimbi hayi izinhle kunganjani sibheke ukuthi uyathola lama blocks ambalwa makuthi ama blocks ama building azoqashwa amaNazaretha kuba amaNazaretha ukuze lezi izingane kuthi amadoma abo buyone lezi indawo lezi kwenzeka namhlanje eManazaretha izingane zenifundiswa abanye abantu imkhuba singazange zifunde eNazaretha sibuye lapha sezahluke kakhulu izingane zenu ningathi umntaba uthi angintsheli kanti yena niyoyilalela into ekhulunywa eNazaretha ubusemqoka ngoba ngelanga ezokushaya akulale udloshukela usubona ingane yakho ungaseyona ingane yakho isishintsho ungasazi ukuthi ukhuluma nayizwe ngoba singene lento le engangikhuluma ngona ngo-1997 ukuthi celani umzimba mkhona omningi ubuzaphathi kwethu into thuke kushiye iyafika ihamba nobubi phakathi naye education ihamba nobubi eqiniso nayo into ihamba nobubi njenge-education ayikho nibatshena abantu abakahulumeni ayikho into embi njenge-education ehamba nobubi njenge-education ngoba kuthi le percentage ezomsiza umuntu ibe ncane lena embi ibe yona eningi phela uma ube njalo phela labantwana banama-degree ongabasebenza basebenza abantu abacela banama-degree baqashwe kuphi laba sebakhosa imali engaka baqashwe maphi mangabe leli ine-purpose elungileyo baqashwe kuphi kodwa ngila ku-leadership umuntu omncane ma ufuna ukuthi uphathe ekhaya kini musivemba abanye abantu ungababonisi ungcono uhlale lapho uthi inkosana futhi vese babamsuka kakhulu babe badaba amakhosana bonke abanye basazodlula kwena kanti isidomo kudluka isidomo uyekela abantu bawazuka phambili nempilo hayi ke umndeni wonke ke nawo makhelana babafowethu sokuthi hayi phela ufuzo wesemkhulu kodwa akho lutho isithelo semfuzo wesemkhulu uvimbile nje ulinde ukuthi ngelanga aqhokele bese khoyile uzosebenzela asekho umuntu kulomuzi ohlakaniphile ngoba kufanele kukhulume lona phambili eqala kuthiwa lo muntu ophambili akazi improve sekuphela iminyaka u20 ulokwaba nje boye njalo Batwana bangosi angizolula kakhulu ke sifunde incwadi angizolula kodwa ngiyayazi into izovuka emasimini la nikhona nasemhlangano la nikhona nibezana khona ngomhlangano ngaphandle ningasekho la izovuka futhi endabeni zenu semsebenzi
Kade andaba kuba abaholi nidemand kuba abaholi kana nizokwenza lutho lizovimba abantu ngisacela babumshumela ngifunda encwadi ihlabelo 46 1 kuya ku2 Kosihaba Kia Gutanda Kepawena Ufisiwe Awa Anagaligi Baba ya utanda oge pawena ofisiwe awona agalimi yeah no mamina yeah yes telefone baba uJehova uyisiphephelo sethu ivesi losuku bantwana benkosi bengekho nampha lithi uJehova esambana uyisiphephelo sethu isiphephelo yini isekhaya la ukuthi makusuka isiphephelo noma nihambe nongena endlini enkulini yazi ukuthi ndohlala phansi kona nihlabene nithandaze niphephileke manje lapho isiphephelo uJehova isiphephelo sethu unyathi isiphephelo sethu namandla ethu namandla ngaba amandla okuqubula ngaba amandla okucabanga konke lokhu kuphethwe nguye qhubeka baba uyakufunyanwa osizayo ngamandla ezinhluphekweni umuntu osizayo kulabantu abahluphekile lapho kade kunokuhlupheka nokukhala kukhona ukukhala kade kukhona ungabonga ngoba sihleli nonyazi kunokukhala abantwana benkosi sishiye ihlobo zethu lapha lebasila kunokukhala kodwa isimanga kuthena mase sitatema kanjani mawuthi uyapha ngonkosi ufika inkosi uvela uzugcwala entizweni lethe ngimangazile noma umnazathi akithi ngihleli phakathi kwabodwa ngimangalile ngathi hawu kanti ngamangala noma sengama ngithi kangena eHomesi izulu lina ngendlela esilukwenza ngingasazi noma baba ukhuphi manje kwenza kanjani kodwa ngamangala mangithola indlela yokuxhumanana ngaphakathi ukuthi kanti ubaba ukhona uyakhuluma nje impela wena umhlangano uphethe impela nje akavaliwe endlini isifo sikamhlawula kanti noMkhosi ayikho into enye engibosho wesihlangana naManazaretha siphethe ucontroller hey Manazaretha inini naziyo nibonile noma sesila imvula ikishaya u3 hours ongebusuku uzwa ngasakhuluma ngisho yedwa bese uthenya ngithi ngiyaphuma ngiyanqamula ngithi ngiyamadodeni ngomama ngizokuthenya manje buka laba bahleli phakathi kwaseyini kodwa kusekuseni uzwe ngabo bemnandi amazwi abemnandi uNkulunkulu ukhona phakathi kweManazaretha ngakho asikwesaba ekuguqukeni komhlaba lalela ke asikusaba ukuthi LA njengamanje LA niyabona LA kwenza kanjani niyabona it's coming here ungahleki lapha it's coming here kodwa ukuthi nje kusasethwa iprogram yasisethiwe yes okunye wako man-made okunye wawo kufuna ungazisa nje ngoba ufuna ube umuntu ohlakazekile ungabe izinqinyana ebophekile nje ufuna uhlakazeka izinto eziningi ezizakala zenziwe
kodwa lapha Manazareth ngibonile na kuphule ebuhleni kuzwa lapha ngeke ngathi kwaseduze nje kwendawo wonke ohamba umhlangano kuphunya kuzwa ngapha bengekho emhlangano bengekho ohambweni kuphunya kuzwa ngapha niboni kade kwenzakalana nabona nesimo sokukhahlameza komzimba abanye baze bathi kuyaqala ngaqala Manazareth ngisho sentabeni ndlakaza kwakwenzeka imanga engasikwazi ukuntshena zona manje kwa umzimba abala ekhaya ifuna ukukhombisa khona ukuthi hayi okameke sikhona ngoba uthi uyakena uthi abaleka umfice relaxile engathi akazi ukuthi dumephi noma ungayebusuku manje na konakele kakhulu ufekele nje uthi uyatetema uvole umthola ekuphela ngesimanje kuvele kuphele konke kade kukhona wena nawe ungene ekujabuleni ngicela ubonga baba ukuthi uma sekwenzeke zonke lezi indleleni uphinde wabakhombisa kabili kathathu naphakathi uthi wena uNkulunkulu kungasahambi wenani ungasenzeki lutho kodwa okamayeke siwancenga nani Manazareth amen hey simenyoza njalo simenyoza sikhulu ephethe umhlaba simemeza sisho lokho sisabisa ngokwezwe umhlangano kwenzeka kanjani hayi uthi uyafika kubaba nje avele nje abe nesimali ngisho kudikiza nje ukuthi ikhontazi ukutshena ukuthi ikhontethu sayo hey madoda asisicela isibindi mina ngigwalana impela ngibekwana sengithukile uthi awu nakuzivelwe igigaba singanazivelele nakuhamba abantu phambi kwethu kodwa ke into enhle elokomile kwamayekiswa elokomile wazwama kuthemba sekushaya lwesihlanu hayi ngabona ukuthi hayi naku sisiyaphesheya manje hayi phesheya ngifike ngadela befundisi benkosi ngifike ngadela phesheya ngoba ngisuke ngezwe amazwi amnandi naqinile okwakho umuntu okwakho indoda angazi noma nabesifazane bakhiwa yini mina ngingizwe kuthiwa amazwi ade khona akho indoda bese ngixaya ukuthi umama kayena okada akhiwa yini ushiyelwana ngoba naye kuthi ngakhiwa sakhekile nkosemakhosi yaphesheya sakhe mina nje ngakhekile kakhulu uyabona nje mangibuka nje umhlaba ngibona ngizonyathela ngomuthi zobusha umhlaba mangisona ngizonyathela umhlaba ngomuthi zobusha ngoba ngizonqoke into eyami ngiqoka nabantu ngihamba nabo ngokwempilo hayi ngokwesonto ngqoka nje kuMnazareth khona insizwe enye ngifanele ngo3 ekseni ibusi nzamo sekhona eNazareth ngithi mina ngikhona kodwa ngazi uma ngikhona phela khona uba khona ngomzimba ngathi awu ithi uthini ngithoba ngithembile le ndawo ngihamba kuyona likhona ngeke ngazi kusasezaba kunjani sesiyakhuluma ke naye abantu akushishwe nabo kakhulu entweni sesiyakhuluma ukuthi nami njengoba ke khona ngithe ngizwa ukuthi ubaba uyaphuma noma ngekho uphathweni ngenahamba ngigibele entabeni uthi bemkhuza ingcwele ngimemeza ingcwele ngibona lo waphumbu lapha ngimemeza ingcwele ngingafuni ukusonda eduzana ngimemeza ingcwele ngikude ubusise umuntu njalo ongazongena phansi ezoxova kungcona memezele lapho abosuzela ekhona ungangeni ezoxova uMnazareth kosemakhosi ngiyabonga baba umsebenzi omkhulu kangaka osipha wona nokusithanda nje ezweni lakithi wasada vese sikhathalele nje sodomkopho awu namanje seyiwona odomkopho kodwa usasithandile usithandile Nkosi yami na kumhlangano omkhulu kangaka amakhosi akithi asibongele amakhosi lapha akhele ndawo 7 nisibongele amakhosi akwethu sithandiwe Manazareth akusoze kujike futhi sithandiwe awu nasho kancane yami sithandiwe bekukushitshele you can't change it sithandiwe nje finish sisula yikona ukuthi asibonge ukuthi sithandiwe sengasekugcineni bantwana benkosi ngiyabonga baba ngibonga ubuhle boMnazareth hawu bantwana benkosi ngiyanibonga nivuka izulina nisebenze egcekeni nalo mama lo osho yonke into ayithandayo uphi yena kodwa umama nje oyinkatela nje onqamu lokhalweni angazi umama
noma ubani kodwa inhlobo nje ethize engayazi engajwayele kodwa izikhala egazini one nje ziyakhala amakhona yena uyangiqala lo mama nami ngivukele kuseni uthi umuze be enkeneza phansi emahlathini la asabulutho nje ziningi izinto eNazaretha ezizakalayo uyaqala lo muntu noma wapi noma wala ekhaya ube usufike libona ufaka uMnazaretha phela akhethi umuntu uthethe indoda uyangithethisa nami asho yonke into ayithanda ngibhinqa lapha eminyango angibhinqa lapha eminyango ngibhinqa ebhinqa into engayazi Nkosi yami angibhinqa asho yonke into ayithanda kodwa base esekhathele bese hamba ke hlanga ngibonga yonke lento enhle ngamaNazaretha ngoba awupheka uvusa abantu noma akhathale mali kunjani uvusa abantu kusetshenzwa kulungiswe le ndlela esiyakuyona esiyifunayo ngibonga jikelele ngifuna ukubonga nabantwana laba abaqala iminyaka eminingi edlule ukuthi umhlangano makhuphukuza lapha abalandeli umhlangano ngoba bacosha udodi labantu abazisebenza phezulu kakhulu izinga lawo futhi ba upgrade sonke isikhathi ukusebenza kwabo zonke lezi zinto manje amahle zenza izwe lakithi libe lihle zenza futhi nomNazaretha bebuhle zenza unyazi bephezulu bayabuza abantu bahulumeni bathi ubani zona cosha udodi basenambeni style kune self made ekhona lapha evele ibona ukuthi akukho kufanele kube wrong la khona khona ushemba sithi hayi ake namba nokwenza inspection mase kanje nibothi lento eningi kade nibona zothola ikhona yini siyanibonga labantu abasematertiary nasema university nasema TVET nasema high school ukuba inhlanhla yokuNazaretha niyibona ngoba ngeke kuyenze lento inhlanhla yokuNazaretha ingekho uMnazaretha achaza ukuthi ngeke kube nezona uzoba nezona kodwa mawukwazi ukuvuka isokha libheke nje phambili uNkulunkulu ushembele khona mayiso nje lakho libheka phambili ngelinye ilanga okunye okwenzile ukuthi kuzovuthuka amen akethi sihambe emhlabeni izinto ezimbi zokwehlela nezinto ezikulinga ziba khona kodwa iso lakho masavuma nje kumboka ukuthi nangu lengakhona siyabonga umsebenzi emihle enenzayo bantwana abafundayo nokuyimisela ongake ninako uthi isonto lihlonipheke ngibonga obaba sinabo la emhlanganweni umhlangano wenkosi nohloniphile bantwana benkosi ngiyabonga kakhulu ukusibambisayo ngibonga kakhulu ukuthi kufanele sibonge bafethu ngoba sekhona ezakala sibe sihlale kanjena ngonyaka olandlayo ubunye ngasekho phakathi kwethu yabona ithina sinehle zebuhlungu asihambele ingqalabutho zethu lapha uyabona nje ukuthi umuntu abhekela abantu ehlala khona lezi ngqalabutho zakuthi bolibonga uthe asazi Nkosi yami ukuthi kwezakalani siyaje ingqalabutho sasizabona ngoyolandla kodwa asibonge lo sesitholile manje sibonge nesikwenzile sibonga nokuhloniphana nje bafethu awekho amadoda angaka akazahlukana engazange xabana nake nabona ngakini buthi angana ayikho ngishoda enqapheleyo umsebenzi onyazi bafethu siyayibonga lezi zinto baba senzela zona sekuzovusela kuwe siyayibonga into senzela okunye ngisakushongo kodwa ngifuna uphakamisa ukubonga nje ukuthi into eyenzeka lapha ekhaya nenzo amaNazaretha yenza umuntu aphambeke inhliziyo yakhe yakheke noma ngabe kuthiwa iphansi ikhuphuke ibuye endaweni efanele bakathi befika laba abenza amageji babothi hayi le ndoda kwispirit esifaneleyo kanti hayi into oyibonayo around you babona amadoda engaka ehlobile ngaka ayikho exabana naye ifocus isekutheni sesabatheni sizobonga uNkulunkulu amen Nkosi kusenuzwile baba siyabonga amazwi amnandi sophiwe umfundisi wenkosi inkosi izimbusise sizovala inkonzo yesabatha sekuseni ngesihlabelelo sama-87 sizocela uMshumayeli uLuthulu wasesambulo asola nesihlabelelo inkosi imbusise inkosi busupha amabangcwele
silenga inhlanhla yasehlela asilenga emthini Sampera isonum tetheleli sathi mina ekwami angesa
Baba mkhulu silapha phambi kwakho sizobonga zonke izinto ezinhle osenzela zona zinsuku zonke. Sibonga uthando osithanda ngalo. Sicela sandisele imihla ukuphila phansi komthunzi welanga. Noma izinto zalobuNazaretha zikhona. Baba mkhulu ngicela unqabe nathi. Uzifihla ngaphansi kwephiko lakho. Noma kufika umubi ngicela shembe ube isihlangu kimi. Bese usipha nenhliziyo ezibekezelayo. Siphe nokuhlala size sikwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi. Bese siza sibuthande ngeqiniso uNazaretha wasebuhlini. Phinde uphilise bonke abagulayo manje naphakade. Amen.